Čistači medvjedići su neformalna građanska eko inicijativa koja čisti šume primarno i podiže svijest o njihovoj važnosti. Projekt Zlatna metla je nastao kao ideja gdje bi zapravo educirali mlade o ekologiji i približili ih prirodi. Obzirom da su mladi dosta na mobitelu, željeli smo ih da borave više u prirodi. Ja sam Laura Jurić i zadnja 3 mjeseca sam član Čistačih medvjedića. Krasni ljudi su tu, jako krasna druženja su nakon toga. Nije to samo čišćenje i pomaganje prirodi, već i samo komunikacija i spajanja sa novim ljudima koji prihvaćaju apsolutno svakog i nadamo se da će nam se pridružiti što veći broj ljudi. Čistači medvjedići su nastali kao obiteljska inicijativa, iako to nije bila početna namjera u doba početka karantene, tamo krajem ožujka. Onda smo nečakinja Magdalena i sestra Valentina i ja čistili šume nekih 7-8 puta i 22.4. na dan planeta Zemlje simbolično smo izašli s tim van na društvene mreže i pozvali druge da nam se priključe u to. Danas čistimo Savski nasip s posebnim naglaskom na mostove. Priključilo se puno ljudi i jako se veselimo što ćemo počistiti ovaj dio grada. Puno ljudi koristi, posebno nečišćeno ispod mostova, a ovaj dio između mostova je korektan, međutim i tu ima naravno nešto smeća pa ćemo i to usput pokupiti. Obzirom da logistički je nekad teško sve razvrstati i da nam je primarni cilj maknuti to smeće sa lokacije, mi ga odnesemo u nekakav prvi kontejner. Ako je to neka veća količina, onda zovemo komunalce. Pozivam sve ljude koji gledaju ovaj video da nam se pridruže, ne samo to, nego da i u svojim krajevima, u svom gradu, selu, svojoj obližnjoj šumi započnu sa sličnom akcijom. Jako puno je dobrobiti koje nastaje iz toga. Šuma puno uzima, ali jako puno daje i siguran sam da ćete kao i mi svaki put biti samo sretni nakon jedne dobre akcije u kojoj šume ostavljamo čistima, a svoje duše punima i sretnima.